Dobrodošli, dragi prijatelji. Ugodan dan i dobrodošli kod mene, kod Željka, na kanal Moja Beljačnica. Prvi regionalni kanal i za sad jedini na ovim prostorima. Regionalni na ovim prostorima. Neka. Još se niste pretplatili. Nisam zadovoljan. Pretplatite se odmah, jer će u budućnosti biti puno lipi stvari, ali ne smijem još sada. Evo, u današnjoj epizodi ćemo se malo prebaciti na domaće vode, to jest u Hrvatsku, i predstavit ću vam, a nije jedini hrvatski proizvod koji predstavljam, tu su bili još i Sapunoteka, balzam i biobaza balzam, ali prva krema iz Hrvatske, Rinel Classic. Ja mislim da ste svi čuli za nju. Ja znam da ja jesam, ali prije nego što nastavim s Rinelom, sad ću napraviti nešto po prvi put od postojanja ovog kanala. Daću shout out. U Makarskoj postoji jedna mlada dama, zvana Petra Čavlak, koja uspješno kroči putem Instagrama i već je postala, možete reći, influencerica sa 91,5 tisućom ili 1000 pratitelja na Instagramu. Malo se znojim, malo sam palio grijalicu jer je hladno, pa onda sam malo pretjerao s tom grijalicom, ali idemo dalje. Da nastavimo s našom Petrom. Znači, cura je Makaranka, što je meni posebno drago. Cura ima mater, Ivanu, s kojom sam je jako dobar prijatelj. Ivana, pozdravljam te. I nije bilo šansa da ja ne napravim ovaj shoutout. Evo da vas malo naložim, da odete pogledati kako njezin Instagram, tako i njezin YouTube kanal. Evo, vidjeli ste mali slide show naše Petre. Nedavno je na kanalu objavila svoj video uradak sa putovanja po Tajlandu. Sad ne mogu se sjetiti je li Kambođe, ali po Tajlandu je sigurno. Jako fin uradak, vrlo profesionalan, samo jedino što mi se ne sviđa, cura nema para za stativ, očito. Pa onda vodi mater da je slikava. Ivana zvana stativ. Eto, idemo. Da, naravno najvažnije. Linkovi prema Instagramu, prema Instagramu i Facebooku su u opisu dole. Pogledajte, scrollajte, posjetite. Možda vam se svidi. Rinel. Hrvatski proizvod, dugovječan proizvod, pita Boga od kada postoji, nisam uspio saznati. Proizvodi ga Saponija iz Osijeka. Dolazi u ovome kartonskoj kutiji.
a u njoj se nalazi tuba. Ovo je ona mješavina tvrde plastike. Ne volim baš ovake tube. Draže su mi ovake aluminijske, poput ovoga sandalovine, samo što je unutra sranje, ali šta ćeš. Ne možeš nikada ono baš istisnuti do kraja i kad je probaš saviti ono po starovinski i uvijek ti se vraća natrag. Ne volim ove tube. Ali nije ni bitno. Berner, kao što je rekao, hrvatski proizvod, što mi je isto drago, kad već nemamo sapuna, da imamo kreme. A neko ima i sapune i krem, a šta ćemo? Sastojci, prosječni, evo pogledajte sada. A miris, da, pakiranje 70 grama, ne mililitara, 70 mililitara. Miris nekako vuče na cvjetni, jako blag. Ne znam, ovo bi mogla biti neka lavanda, nisam 100% siguran. Jako je sličan nivejnim, ali uglavnom jako blag, nije jedva se išta osjeti. Nije loš, miris sam po sebi nije loš. Sada bismo trebali vidjeti kako se ovaj naš Berner pjeni. Evo, za napraviti kremu u pjenu potrebna nam je posuda, zdjela, činija, kako je god zovete. Može biti bilo koja, zbilja nema potrebe. Evo ja ću upotrijebiti ovu za žitne pahuljice, cornflakes, pristojne veličine. Ne idem baš često žitne pahuljice pa je to ostalo. Žena mi se neće budniti zato što nema žene. I napravit ćemo kremu, znači pjenu od kreme u njoj. Prvo bismo stavili jako malo vode, znači vidite samo jedan kapne, evo, dole. Znači u pitanju je naša standardna četka, magart 24 mm. Nikad mi neće biti jasno zašto Magart je američka firma, ima đavo-kanadski javor logotip, nema veze. Onda obično, evo, stavit ćemo znači u zdjelu, malo sam pretjerao, veličine, znači kreme veličine bajama ili ti ga badema. Ovo sam malo pretjerao, ali od viška glava ne boli. Viška nikad ne može biti. Ne treba puno vode, pogotovo ne kod sintetičkih četki, pošto su one same po sebi dosta sadrže vode. I ajmo sada. Evo vidjeli ste da smo tek počeli i vidite ovdje, ne znam uspije, znači ove mjehuriće, to ne smijemo. Trebamo miješati. Znači još imamo mjehurića, sve dok ne dobijemo konzistentnu, evo već pomalo ide. Evo još ne treba dugo, dok ne dobijemo konzistentnu, evo vidite već kako izgleda, nema mjehurića. Jednu masu. Ako ste stavili malo vode pa vam izgleda suho, slobodno nadodajte, vidjeli ste kako stavi na prst. Znači malo po malo, a ako imate puno
ovih mihurića, nemam druge nego vrtiti dalje. Evo, to je znači briner, malo ćemo ga skiniti. Gdje ću ja sa svojim? Može ovako. Sekund. Maknem ovu posudu za poput, tako, sad je lipo stalo. Tako da mogu pustiti vodu i navlažiti ruku. Kao što rekao, miris je jako lagan. Skoro se ne osjeti. Čini se da je dosta glatko. Obilno daje pjenu. Evo pogledajte, baš je ono konzistentna. I vidjeli se kako se pjeni. Uopće nije loše. Što se tiče pjenjenja, prilično dobra krema. Uopće nije loše. I šta da vam kažem o Brionu, a što niste vidjeli? Vidjeli ste sve. Ovo je među jeftinijim kremama. Miris kraj nije loš, onako sintetički da zadovolji svakoga. Nije neka ono top klasa, ali za njezinu cijenu pruža čisto pristojno brijanje. A to ćemo vidjeti u sljedećoj epizodi. Ali pjenu radi ono, sviđa mi se, lipo je napravila pjenu. Sve ja sam napravila, ona je pomogla. Eto, to je sve za danas. Ja vas zahvaljujem na gledanju. Hvala što ste istrpili moj prvi shutout. Nadam se da se ne ljutite. A komentirajte da li ste koristili Brion. Da, prije komentara. Brion ima zastupnike u svim državama s ovih prostora. Znate na šta mislim, da sada ne idem politiku, plus Albanija. Ali nigdje nisam uspio pronaći na internetu. Da se može online naručiti. Što se tiče Hrvatske, Bosne i Srbije, pogledajte u Konzuma, znači u Hrvatskoj Bosni, ili u Ideji u Srbiji. Najvjerojatnije ćete naći Briner tamo, a u Hrvatskoj ga ima gdje god se okrenete. Ja mislim da ga prodaju kumice na placu. Eto. Dakle, komentirajte, lajkajte, ako vam se svidio ovaj video, ili ako vam se ja sviđam, a i ako vam se ne sviđam, svejedno lajkajte, šerajte i uživajte u brijanju.